me ofie and on yami frame or ye me team in it or bomidi and I may seem a radimini and a radibia na me who adi na me who crama be a young man tan homa a sanicon and I be said rather said na me who I want the radibia minimum who said funny face na obia your friend said the boafo I wear no so your comfort boafo but funny face the onya ye emu stars emu say ni nyina ne para na waki man but funny face try say opese oye perfect and a powerful scene actor bi enti actor no opese oye powerful scene nti funny face e ko hu de oye adwuma ne man no say opa ne cho baby edo na wo so call high rank na enam say wo so call high rank nti nipa no nye direction e man no na so oye direction man na so call high rank Ghana fo nyina beti datum so ono ne the best comedian in the world enti obo nipa na mane e ma nipa ne jitu no so obeye but the see ne say nipa ne ya kwankyere no sa actor na nipa ne pese obi ti no actor no amuye din enti nipa ne ya amfa enti ofre konfu anase de oye adwuma ne man no e no frɛ no e no keka na adwen kyerɛ no to ka na adwen kyerɛ konfu no anase de oye adwuma man no e no nipa ne ka sɛ ene odi matem e no se e be di watem enya na oye ye de me nya ye nya na oye ye me ama hu odin ene me modin e na enya to ka sa no e na nipa ne bufu ye se nye sa de a se ne wanya oyiri wanya property na wanya fie na se o se me nya bi ma odi a ene me kyerɛ obi a ofri e ho na nipa ne koton kraman tuntum na kraman tuntum ye de o ma se ne kon de ma me hu kraman no ye de o ma se kraman ne kon e na spiritual you declare funny face as that crime. Now, send a funny face, they say, so call the pardon more, you have Pamono. Crama be only Rabiano, so coffee be a more, I dare say a Pamono, Samon Tao, Tia Yiri Free Pantam, Emma Yenisa, the so sumo, I didn't a funny face, no, and then it's him. Now, I say, Crama spiritual, Yadanino, and I Yadiano. It's another me who say, Lipa no, yeah, a one, the refino, and a one fat, Nasida, and the so the money Panamano. It's a noble fool, and a Nipanasu Yanisa. Face brantie bi adodo na hu ne se na dwene ho aka na dwene enye papa nanso ensem a na ekoso eti brantie ne na do so enu ti afie twa mu 31st December ne kwaku manu de ne kopie mu e mama vida so ye ma ye bo empire man Ghana for kra ke kan nsem dodo na se de ma me ne sidi na ati ano e bo empire man no nsa se wo ba wutimi eye be ma sa na so se de na tie bia no ene funny face ho ato no a chese ne ntade hye no na montu mu nyina atre se abrantie niema ekoyi edi amano ensem a abeta achie no ano odin Sadia ne na akoso wona brabo niema no wo famu sadia no wosi bo na brabo nyina sa na bibi ta achie aha yetu ma die cheso mese odofo afei na wafu mi a obe subscribe na wa like ya share video edi amame e ma review so bebo bell ne so sebe ya upload bia to ma wo benya bia tie na wanya bia hwe ensem a na ekoso e wo funny face abrabo mu nyina no bibi ta achie enu ntinene Mensaka Bishop Power ewa menchen ye ne bedo nsem ne mu esukwane ehunu kwan ye fa so sa ne ma we nyina ba na afa ye bisa ne se enti kwanya bi wo ho ma brante ne so betumi agina ne na so bi ma na ka me ho na me ma Bishop akwa aba ne fa nkomo no ensese so Bishop me mo akwa aba de batu ma GH so ya me ba na abrabo mu tise abrabo mu ye boko nyame bisu ehira me in fact nyame ehira ye na me hiraye se se dia sofo no mo ho abasem pa o enya sam ketua ya asem o Ghana akoye style bi se enne no ye mfese sofo o ye difo a ye wo utrimo no anase de nyame ka kire wo utrimo no utumi ka enti ama asosi no bebre no soro abom ho sai se no kra eda ho no ye ntumi enka but me aba meda was but before I met me I know my main chair me sofo pani pa the prophet, father of prophet, Reverend Isaac Osubempa. Okay. And I mean, you know, so food, and I did tell me who Medina because me person who say in commission, you because wash it. So you may come quite the Becca, and yet, Obi the Bessie of Quine, Nazimuna, Archbishop of Friato, and the bed of Yamishano. Why? Because that's what I can see. I saw for people who Ghana, Yamingo Sadomotion. Okay. And Kagana, Momo Quine, Kabi who say, Ghana be ye through the prophets. Oh. Na se se papa ba ne say de wo kan ni na se munya nya nkomse no de mbati bia mo beka na ya de na muti bi nso na mo kan na afa nchen de afa nchen no tie ma me kan sa me nchiro e commission no ebi wo wa emfa nchen yo obi wo wa wo hye ne wo kom a ono akoye wo adwuma e wo fie ente no nche sa afa nchen office we jimi wa hye ne wo kom obeda odu so betu anamo because o manensi ente nya de afa nchen
omo ye we dwuma ene ma ne eba so enti eba ne sa obetwi se bi asofo na anhye ti na asofo do bibiri eba na ne bu ofiso obewu a no no kura wa hwe wa pota akiri kwa ma wu what you say but enye sa ene no susu nya nyame dwuma papa say ye hwe funny face abrabo ti ye kan si ye ko celebrities ni nyina mu ayebekom na say ye hwe funny face ensem wana nkrofo ka fa ne ho ewo ebra no wo ye saa niema bi e kasa na dwene ho aka ne ade dodo na nkrofo ka na nso ye hwa fi mu a e kamia ye se nyame aye niema bebre na nso ene ye pese ye no dom mu asu ko kakra funny face abrabo mu no hu ne sen me da wasepa o hwe funny face asema o kan say afi mu no afi no how many months na abem the fe ne ewura me mu okay enti afi no 1 month na ye kom na odi be jeje say wa ye okay anyway obi a ndwini say funny face say bi ni ho obeyale ye nyina ye dwini papa ma no but ade bi wo a esusuma de ade ba ko say Ghana 40 ase say de yesusum no moma ye kwan na ye nya de yesusum no na ye nka susum nsem no what you say me take say asofo bibiri sorry impedifo bibiri Ghana fo bibiri taka say asofo de ye ni ma do wu ye nim de ye fa say nipa ne yale aye ntimi solve de obewu na ye ka but obi ye boni ye ka but nyina ne say bi wo wa ye be ka ye mpese ye ka wa bonti ma bonti 40 na o ya osofo na se wo ti bibia eya na ensam no ne wo he ne se ba bonti ne he ne se e ka de me da wasepa one say sofo bia o ye odifo bia you have what is called word of wisdom and word of knowledge na chese nye ebia na wo ka Bible class ye hu fane fa enti bi o wa and I can tell you boldly say some of the prophecies no it is the way you package it for the person because one yen is because somebody be was a ba I am chie ba bet me akum ne ho enti wo say wa wo pe point obeka say bi nipa no obeti wase ne wo say ndaso e wo ho e na bi so wo wa say bi hope kure ni wo but wo sofo no wo be ko nyame nas na wo su frɛ nyame sɛ onji saa nipa no na eba ne saa na nyame timi gina mo mpa ebo so gi nipa ne saa sure na ya den na niema bi wo ho so so an mpa ebo bebam akwankyere bebam na so de besia ne besi because ade bia wo na chi wade wanya de na chi wade nya mana wo be ye den na ye yi nti say funny face afi a wo ka se ni mienu so ne ewranti entimi nyaage no na kire se mpa ya mama vida boy ne na wo ne nya dwene ya na sesen no eye mpa ebo obi etimi bɔ mpa ye ma funny face obi abetimi abɔ mpa kra wo ne gate ano what you say but ade ne say anytime I be spiritual thing you try say you be looking for the root of the thing because bibi ensikwa efri bia efri enti betimi aba ne say e bi ade we kura no efri baby a say bi yenye hu akiri me ba cho so ti masie yenye hu akiri enti na aba ne sa no now tie me pa cho say me nsem a ma me nka funny face de ende because me wo inkofo bebre bi a meka ba ene ma me nka funny face de okay papa na so ade hunu mu no ne hu ye ne ma ye hu mate na me wo fie e no nyame frɛ me oyi no me team ni so obo me din ena me sim erade me nie ena erade bi e me na me hu ade bi na me hu krama bi a ya manta no homa esa ne kon ena be say erade say die na me hu e ho na erade bi e me ni ma me hu say funny face na obi a ye friend say the boafo why no so ye konfo boafo enti saa de pa na boa funny face in life ti the starting in life nyina de pa na boa funny face enti I say the obenya bia no nipa no ne complicated say obi ni nua enti na nipa na spiritual person but funny face the onya ye o emu stars emu say ni nyina nipa na working man no but funny face try say or per se or yeah perfect and a powerful scene actor be okay enti actor no be so yeah powerful scene nti funny face e ko hu de or yeah adwuma ne man no say opa ne cho baby edo na so call high rank na enam say so call high rank nti nipa no nye direction emma no okay na so ye direction man na so call high rank Ghana for nyina be gida tum so onu ni the best comedian in the world eti obo nipa na mane emma nipa ni jitu so be ye but the see ne say nipa ni ya kwankyere no sa actor na nipa no pese obi ti no actor no amu ye din eti nipa ni ya amfa
enti funny face ne bufu ye na kuma bae because odi ade ama nipa no ye yi ni ma no enti sa ade ne nye yade na up to now ade bi expecting one of the TV station anka be show sign say ade no kan ye no abem no we hu producer bi anka oyia say ka producer no enkita no manage no because we manage nkrofo bi o mama ye star no sa ade na mbemu enti o frɛ konfu ana say de oye adwuma de ma no e no frɛ no e no kika na adwen kire no to kana adwen kire konfu no ana say de oye adwuma ma no ana nipa ne ka say ene odi matem e no say e be di watem enya na oye ye de mi nya ye nya na oye ye mi ama ho odin ene mi modin e na enya to ka sa no ena nipa ne bufu ye se nye sa de a se ne wanya oyire wanya property na wanya fie na so simi me nya bi ma odi a ene me kire obi a ofri ho na nipa ko ton kraman tuntum na kraman tuntum ye de o ma se ne kon de ma me ho kraman no ye de o ma se kraman ne kon ena spiritual realms ye declare funny face as that kraman no ti ye de se ne kon say kraman no be po batopo ade panti enti se funny face kasakura obi antie opa de onu kura bo de dakura so potan ne kura de parkura ontie because kraman no ontime po e ma ne ye dede na se ne ye funny face ne say so ko ne padom mu a ye be pam no kraman bi oni ni rabia no so ko fie bia mu a ade sa ye pam no se mo tra ho ti ye yiri firi ni pantem e ma ye ni sa ti sunsun no ade na eye funny face no e da ne tim na ayese kraman spiritual na ya da ne no e na ye ade no e ti rada me hu se dipa na oye aboa no the refi no e na wanfa na sida en de ye wo so de ma dipa de ma no e ti no bufo e na nipa no so ye ne sa e ti de funny face fam no se mama ba da aboa na me ni problem but ade no e da ho no me ntimi emfansi na wo se me ka na Ghana fo am kasa asofo aba de be wi betu obi a ye hu ye nka na ye twen ama na sie wi asa ya ka ye hu pa na de wo sunsum no maami na me ense bebre wo a me se me nka ene na next time no me ka bi na me keka kwa da mu nyina de na maka eboni mu ene prisnyaku ye friends prisnyaku ene ye friends ba ku so ye actor no yeah bishop no so de na maka keka san bi agu ho na ma church no nyama bia enkrofo bi yesusu mo edi ye nyama bia ye de ye hu but ene ye ka funny face de yeah ti funny face no beto na this papa ne cho de obo an no nkopa ne cho number 1 na onpa Ghana for cho onko UTV nkopa cho na onu anka sanjira ho na de wa ye no nim na onpa cho wow papa what can some ni nyina dodo na atie o wama ye hunu se enema sei ye ba be wuram sanse ne pese ni nyina kaboa no ne hunu ye be papa na wo kasa no se funny face konfuo bi na na boa no yeah asa konfuo no eye nyame konfuo na se akonfuo abayi bi ene so ni mu boa no me da wase pa onye nyame konfuo oye disni what I say konfuo American asem no sa konfuo no o bi ti se wo hye ko hey ena funny face mi free akọ Russia na enya abrochi Russia you Russia wa Accra Russia yes enti ma ye hunu nsonson ya no ne free say bia abrochi you wa Accra Russia okay enti sa depa na boa no what I say enti wa boa na che sa depa me kana se no ye konfo bia wa boa nkonfo footballers bebre any boxers na de obo on no boa funny face but funny face ni mai satam no na funny face oni abrante me pese na body din but ede de baby okoye no so betimi aka no kura sere woni fa che now de wo so ye ka no penifo ni nanim no mpacho a funny face no beto ne ho beto no but enye sade a se ni yiri maybe mama na open na onya on forget number 1 ade bi e funny face dia bia onya number 2 in fact stars a wenyom wo mukura omu chiche na ade kura no sebi omu ko mu mane hwebio because se ne ye no funny face has been condemned na se ne ya condemn no
Se wanko ansa mba sofo ho na ye mbompa ye mana. Excuse me. Then I'm telling you, say, the amount mama bada yebi. Why Bible any the power could show Bible. Sure. Papa na sa wo ka san sem we no obi show we sa wo say na sa nyama we si enye ye den na afei na ayi ni ti apesa o magana fo. Me pato me da wase pa. Me susu my hu ne ntem. Me susu nyame ayi a kire me ne. Wan ya kire sa time no. Okay. Time nyame kire me na meka. Na nyame su nim de enti a wan ya kire me. Enti bi nko kasa de ya wo se meka. Time nyame kire me na meka wasem. Meka wasem. Ye hwa actors na wo mo e wokuma wodni mu a e ka me se sa duto ne ne ma ne wo mu pa na actors bebre ne wo hono actor ben na funny face a person woni ne competing tie ma ne ko wura sa Russia ehoi. Me pacho actor na me kan wagidi me mbo bi edin wagidi pa actors ahodo na o se o kan kwaku menu issue enye kwaku menu but nipa de kwaku menu so adanfo na papa watimi abokwaku menu de ade na kire se wuntimi wona obo din no obo kwaku menu so na me ode ne ko mama bai tita me kwaku menu de ama no papa so ba so abokwaku menu de tita me mo de obo na me pacho samba sana ya na do na pese wo munya understanding enti yenya wo bi enya me de asoma ne sei pa na wutimi bie niema mu kire yanke ani beje pa se kwaku menu bu ane ne ko ma vida ho asese niema ye kame na yetimi ehun bi kwa test no do na agidi kwaku menu so na mfo bebre ene wo eye industry ni kwaku menu na danfo ikwadjon cancer na danfo akrobeto ye na danfo wo nyina ye na wofo enti saafo ni mu hwan na funny face person woni ne competing tie ko for highway brand me pacho me se me mbodi ne nipa no you very popular what you say me mbodi no because of security reasons okay enti esese me mbodi no oza ade ba ko aye nsuo bebre ibi so nya asem ne na police chi we na enu chese odi uboni o odi utu afiase a odi usie se na ebe ya de waye no boni se na kuma kra ba ade ebe chi na adwo a enti ase beba enti enye bibia na wo se ye ka Mitimi ngoni pa ne di but na catch now. Ono sunim. Nipa no sunim. So oni no e challenge. Me mbo bi edin. Papa nipa ne nim funny face na nka senim. Se ebe kai amre bi na UTV omo ye United Showbiz na Nana McBrown fresh adom no. O fresh stars ne bebre na by na preko pa funny face wure mu pe. No to share we so anya asam ketwa eye kiki pa na nkrofo ka ne se ka me say no funny face ne kwadjon cancer no won pese o mu pre bibi ho ana se ni suade hu ne dia ama na sai ma me pacho enu dia ambasa ma me nyame a kire me se o mu pre bibi o dia me ho ne se obi aye ni fame or sorry ya ti obi nka na obi pese o tra obi ena ono so di fa bibi so pese o tra ne nua sada me hu no se ono so yente ne nka onye sikeni onye nyama Ghana enyina onye obi akra ya pobi a comedian na ono ye be friend first na say frase e kran ka funny face o sha ase chokotro ni ade na oba enti die na ya na basters ne so eduru mre bia na wo mo pre so on be pedodo aka de o mo woni but ni bre because bebre wo o memre so ye but o mo pese o do be bia ye du eno so timi sisa wani brade hu a na okope de yempe but wani ambre a be bia otine so wani enti ye ni bre na ma bebre yesa papa emre bi Vanessa papa ba abonte ni betu dwa say funny face abedi dinatem ye nyina so enim say ye Vanessa ne papa no so ye spiritualist kakra enti mi masa ono so na ama sa de we ato funny face ana me pacho de bi o funny face no wo ni like dada ena Vanessa no kura no wenya ne easy ero so papa na yes ade no ma no aya Russia ho no ko e papa na e ma onya Vanessa papa bi ena yes ade no ma no wow enti ono no funny face no ne bota nyina ne se opeso ye sikeni actor ba ko aye boni din a ko sikeni pa wo Ghana ha sa ne plan owo sanka owo vision but the vision be bi fire enam wano that na odwin kwala ho tinga ne vision no de mo a kokwakyire but am wano na papa wo ka bibi fa Vanessa ho say Vanessa kra no funny face enya ni easy wo kire mu say me kira pa kira wo say nipa kro na oyi ade ma
Vanny face no the spiritualist no ono a ene tumi ye saa nyama no what you say the pakro no the spiritualist no ono ene ye Vanessa any Vanny face odo no because begin na ye bene but na Vanny face don't get no enti ye minim so beka say na say e ma be the stars enti say e bia na star no open na Vanessa di no go share no there be say ye star one open na Vanessa di go share na ka say na Vanessa edwane no ka Vanny face ka onye no say baby obo Vanessa din but ade na ye no ka ye nse no but Vanessa edwane no wadi mu edidi papa sama wo kan mama kan asem bi se si ye behwa onyame tumi eso si ni tumi e wo wiase nyina enti se mama Vida abompa ya ama ne ho ato no na sese no niema ye hunu kire se nsa ya ba edi enti na sese wo sa kopa eye Russia ni yichew me da wase pa ma me ti Bible say ye fa Kaiser de ma Kaiser ti obi minimum dela on ne koye what you say because see ya any Vanny face akoma spirit be a friend tokoshi spirit no ye tokoshi eno na e hanti ni sese ma na yesa good obi spiritualist be abeti ase what you me ye choose mama Vida ko ni de make okay ena eye ni sa no enti mama Vida ko obeji kura e wo so to no fu se e bia say ena mejo but see ya waji no me kan kura chero say still ebeba because kakra de ebe hye ko se say impenifo bi ni betu anamo na de wo bia no obeya mapa no no ye mana asumbi beba papa ye de ansam ne eba na wie na pese bi sa asem ba ku bi se o se kwaku manu adanfo ene Vanny face ana se na adanfo so ne de Vanny face ene no enya entokwa ya nam so ma sa hawo ya tuni se wo mo mi ense nyina nim se wo mo ye namfufu a ada na wo ntena se no mo settle sa asem me da wase pa kwaku manu try so be settle me bi etwa minka me mboni pa ne din eyense bibiri papa wa ben so de nke wo se wo ma ye hunu ni ekọ da wo tututu na yensem ni mo wo se eti hunu ni ekọ kwaku manu I try several times asema make an spiritual thing enti wo a wo ni ani no wo be fi se de papa na ka wa ha no eye concept bi no wodi but me ka no kra chere say eyense bi ene da ho papa e say de wo kan nipa nyina hu ne se Vanny face ne ho ato no enti anase nyina so obe ni egina so age wasama wo kan me hu se Vanny face ho ato no na wo kan consider that day kra no 31st you kokra me hu Vanny face ena me hu ni story po TV so ameka say dia social media me hu se Vanny face wa she quote na wa she atare me hu bi da ana we hu se wa she atare ya adwuma na de ye enti ne mu eni se de wo tutu na na mo de nka Ghana fo bi hu ne se bi ne ho ato no enti se di ye we ya ba nyina so be ne egina so se asema bishop wo kan eye no kore me da wase pa enti se ye nyina ye ma wo mre edwuma de omugusu ye ba me de me ka asimu bi se de wo obi ana Vanny face aye no onko sere bo ne fa che na on sere nyame na so peso be sum nyame na obeka nyame hu dia eno nti ase nyame sum no obetu bu ase na wa bere ho ase na o ma nyame ho kwan na wa ye ho adwuma e pa so sanity because wa nyane sa dia so ko UTV o so ko TV3 o so ko Onua TV o so ko even Captain Smart show class no kwa still Vanny face onye clear perfect I'm telling you before God onye clear perfect papa ya da si ya to yensa frɛ wa wo ba yensam no ma yehunu mu na nso sese no se de yakoba no e wo sa bre bia no yetimi e frɛ wo na wo ye niema ye de ma ye due enkomo no esi e de asam na wo ka se Ghana fo hwe osisi ade na wo ka e ye Vanny face abusuafo ne maame no mu ne ade e de asam na abeka de akere wo me da wase pa me foto ametumi ato Vanny face abusuafo ne se mo ade no because ya nya property onya niema kamba be pire ho je si ade ato no mo soli na mo pire no so ho na mo mo ba no se be si ni yie na se si ni yie a mo so de we mo chefa na de be ma mo ti be sra mo Vanny face ebusuafo se wa ye mo bi kura mo fa nche no o ye mo di hye na mo mo no na bibia be ye fine patcho mitimi di mi no ma tudwa papa kwanda mitimi okay patcho ma so di Shilo Embassy Shilo Embassy International
obie wo website odu shilo embassy pacho obi number e 0540 422 133 0540 422 133 eye me number ma so wo trade fair wo trade fair obi so obi aso be shilo asole no ye be chiro adofo no in some way e never to ya pono so enemu akomu na ye gidi ye se dodo na e bi twene ho so ne bishop amayate ensam ne mu ye papa penti mesre se funny face adofo no mo nyina nhyase emo mpai ema abrante ni san so no so ye Ghana ni ye hwere na ya hwere de enti emo mpai na adwene no entimi ensan so emra na fe omeye bememu said your back and na wote no aha ye too much so ye all the social media platforms ni so ebi ameje so e twa so hema e be say